Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi wazazi hatu na baba hatu, kwezi mabamana mbali na mbali wa hensi ya Komor, kwezi wanama wahu wangu mabani hangu na wanashi wangu, amani na usalama na zimwendeleni wa mahalika unga mjihunda wa hanyunsi pia. Mimana hanyu mwanzani wanu mihomba Hasani Dilari Flukman midi raisi jimla wa ile chama la hunsanya wana wa Komori wa jihundao harimwa yinsi ya shini. Takriban ngasina mwezi huenda ngamunao harimwa zirezo sosio owadika yao ureme harimwa yinsi ya shini. Mono ze video mbali na mbali zafanyi wana wa Komori wa jihundao harimwa yinsi ya shini. Ngamunao harimwa ze media mbali na mbali e situation enamna iliyo harimwinti ya shini emakatiana. Ingeti na kukawan hautala uzuzu hakuyu harima upande huo shadotu hujanambe zenoweka yamwe na Mkomori abaha ngena tarolamu. Usiku wa jana ngabwana nyasi ikaya o wakanza warejezao Komor wende aeroport wende na uzilwa halerekea wawai wabimize bagage dino uzilwa wamiluka kamnojo mpashie la rohanoti ya roha aviation civile nationale ya Komor ukana kabatsi droit ya mbutuko yonsi reka chinois reka Mkomori ujo wangwa harimati ikayao iremwa nilibwa dila corona ya njie harimati ya Komor ewe makuswada ikauja hako harimu walio harimati ya shi wanama watukufu uwinji wa hanyu ngamzambao harimazire zo sosio ukana serikali wafanyando eba ndio msio ndio mfanyi bila shaka yote njema hosi ha Komor keti njema sha avayo kamjuje namna hiyo ngebidori juwe eba wana hatu wananyasi wanashe watu wa huwatu ngwatsa huwasi Komori zabari hindi lidile suala ya bidi sunti pia rejuzi sisi ondokeo ngasi aramazele zo sosi mide raisi ya tendea le chama la wana zeni lohun yabuze nongo pia za wana zioni mide uzirese hahambilwazo zenwezo pia zijo zibali ya tizerea ya ambasadi ya hatu wana wa Komor walio hunu ebido mjue owinji wa hao wao manombursie relinga we nombursie yabo leo maudu dosha ongo fikiri eminga mhuye ofio hindi ngamjoka ula hindi maudu haukazi pakizibaya kutujo roha baadhi za supermarché zibaya ezabua zebei zahe zindu ziheya yawele wedhamana mwinyi uzama anefenji harara imwanangu wa muhonti shini hatani haukaraha karejambilo siku rjoka unji zelikoli zinji ngazijoka handisa kuru online likoli pia haujimlifu ngazambi yao uwana wa hao wajeni walio haramaze zelikoli zao ndongo mbili swango baki unu likoli swango roho wende zao harimensi ya hao abo yani abo ngabo falsafa ilo yabo kyotina hideta ya haku shawile ibidi mjuo kana yabo zero ngoyo gizo nziro leo nzaze mwenye uzamana emwanahe gumabiwe mahoze ya loho nzaze mwenye uzamana efuyanji harara emwanahe ngwa muhunti shini hatani yamtojo kama hati shini tina koshidani mweremba hindu yukashinde abo zindu zaheya yashinde ya hule mba hindu yohula nzaze efuyanji harara wahamea yawele we serikali ya hatu hohuja mfanye prevention contre le coronavirus mbare ye frontières sans aviser o wanazioni wajihunda ohun hanot officiel sideno timito hakange bido mjuwe tena kana harumenti ya shini wandu kwa njia Facebook ekakuturumia VPN ngabo wanazioni ke yao wo hunda udziru honjia
yabo kwatsu parisa yabo zingo bidiza kambidizi namna yakabidizi bire dukampe henoti hunu mabiye ya ambasade ya communique eshama nabi wanazioni kazi jafanyishia insia shini nsinku uyunga mwichu wao ni madhamana wa hatu haukaini mzimadani hajahari mwensi ya shini gujuo ukani nsia shini nsinku abo leo tutufua walumna shenu tsaho ya rohe aungi obligende hari mazila 3 aéroports internationaux yiho Pekin, Shanghai, Guangzhou na ungujo kanzaro yare mji yende yiho yawiye trajeyo pia ikabidi muitwalie mjue enamna yobeza mstopeze ngozi mharaka kazi jafanishia Ethiopia Airlines kaja communique ma passager kaja bloquer frontière harimwa zibiye chanwa jowa hulu andini yabuda wanzani mrogoze ni madhamana hatu maritende ukana avoka mjembaye frontière shekabidi mtwalie owana hatu walio shini eri watwalilia ndogo hindu kazi jatwaliwa ribi hazibaru wako mahala pia rifanye heni zofanya ze video zifanyishia ni wananyesi wenjwa lohunu ze artikli zibewa kabati za mdisani kabati marabia shamja uliyukanya msuporte wala wanazioni moralement ngamwa detruiseo hakale una shenu loshini ya joke serikali kamjafanya not officiel yomwere yokananga mumsutenewo moralement haizo pia kamjafanya not officiel yokananga mjoka humsaidia yaboyo leo il faut yatabihe moralement hezeno zinu enamna zijiriwe zenogezo zijiri zitabisha wakomori hajimla wajihunda wahunushini nana wajihunda wabonze aramtiti aramhu garshukuri yao haukarmaze ngo zinu wakomori pia wakahunushini wasensibilize armaze group hahuzisa wananyasi wanungwaju pia fiyo hindi haukaya ekaleo kusangoro wamba ngo ndoreje harminsi hao enzo wanzi henot olikoli uisinye wanesokana kuna ureje shini simpaka olikoli wahunika e autorisation alhamdulillah ya ambasadi ya hatu isani communique zelikoli neza wananyasi watuja warejei mulikoli hao ngabo wabaswili ngabo walomonziani shadoto nzari mwambi yenyi magwamana wa hatu mdengoze decision komore mwishili ukaya wano diaspora ilo hunu tizonesa wanuwana zioni wanukwatisa wane diaspora ilo Faransa inude twamaya ya maudi ya hensi ya hatu rema docteur rema ingénieur tamayanda wana muhansi kamtsuwa mbiyandongoyo ngabo wana jukiri wapangi henyi wadezirwaji tutside corona wade wahamu crise famine haizo pia na hizo nyinyi gouvernement ya nyima ladimu mzisutene zisireme mwana mzima hunu sha ngasina harara shangarombe wa Mwenyezi Mungu watike hata mwana mkomora ujosingara nele badelinu au yadhurihe tsoko yonzi shangartori mparen kwezi nyima dhamana wa nchi ya hatu mwangalie bwana wa Komori ngona mahutajio ya hana hausaidizi alipasa zimaski zo ambasadi zimaski hizo kazi da tosha wanazioni pia rikauli doka na leo ni gouvernement nga mdoka weza mfani nano yobeza mdepeshe maski zijoka zinji mwereyo wanahan kazi jarende rikauli banuka leo ye gouvernement bomajua ukana wanahan walio shini watabi hao financièrement parce que kwa tujorenga mapesa banki rikauli banuka gouvernement nga mdofanya ndugo mwasutene kazi jafanyiwa rikauli banuka na leo ye gouvernement wananyesi walo uhani kaya wao waonge video atupriwa evacuer no amduka bezamo aparece solution kamjo aparece ya mwana mkomori leo ya Rabbi gujuka ukaya eroho ya hai ni wananyasi kayao ngamrambia ukana ritiro heribaki namjukana wanemaji ya hondo nkomio nduge mhara ho baki hondani yatijoja haremwa ni wade urwaji yabokwezi magomana daula ngarimparao ni hakuyu harmale suala marambi ya ukaya emitsaho ya sekomori yabire mahala yafanyika 14 jours
yekwezi ngari ndodaho engari biro haramatsidai zenongoizo bidimrambiye kamjarambi madhamana daula kwezi ngari mparao ni mrevize imauta jembel na mbali ram tsahaniyo hola harima ze moyens de protection hohuja côté financier kwezi hohuja ye évacuation si c'est possible mrambi habari harima zenongoizo kwezi leo rijaban rimrongozeni hahuisa hele jizima la wanazioni wa Komoro wa Jumroshini ukaya ngaritsa hao mdujulie shawiri haraka kwezi yabo ngamtimiziban hashukuriye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa yari hansina moyo watu hatamburu nzima dasi ya dhuriha harimo wadeunu na shukuria ya ambasadi ya hatu heze jitahidika yao yafanyao mtsana na masihu na shukuria tena directeur général wa habari cargo monsieur Benimam Jafar heze njema ya rilenda ozo imakatian nani mwana nyasi tena Ortega live zembiyo ya zendili yao wana wakomoro wa Junda hunushini watinudi waza tena wananyasi wahema za mabali na bali hao wana wa Komoro wa Junda wabonze zijitahidi mfanyao elimu lisaidie Mwenyezi Mungu lejom njazani khair nanu wazaza hatu walio Komoro watosi uha mtsana na masihu haurememi wangu yehe serikali ili serikali ijuhe irambie mba habari shangari mbao Mwenyezi Mungu warambie habari haraka insha Allah Mwenyezi Mungu na rehensina muhason sipia riwana ni khair rizambi hadisi zenongozinu Mwenyezi Mungu yarirehule na ndogo yomi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.